Kudora uliagira tukola kusakutina especially ko wole kete to apoke kangade ha kaulu kale to le kanela to kwa pele kanya kale to the Team Master Foundation na lo bizo sia ko ni no dikirire baby to kwa tuwele ole. Thank you so much. Niko kete ha na ndege muno Mheshimiwa Moses Kuria ni wati mshangamuka nyuma wale manjirire tafadhali leo about 10 years ago kora WhatsApp group ini nerigana gero rimwe ne gutuma kire tutuma atwena mashakaya no ni muthuri mwega to dipate ni ato sponsora no muthe ni ajira arenda kumanya riu kinya December tweke challenge ya adoreo the upcoming artist magikoro mare meto ni kuruta rwimbo na video ni agukorwa gi sponsor the top 100 ogo hapo ni amwasio nigetha tuhote kuricruit wega between today and December. It's a good budget. This year kwa jamu recordana from upcoming to they are about a producer about 4 million Kenya shillings in support of your foundation. I will support talent. Thank you. Ewo siwezi sio ningeza hii ndika ewoka weka kijeu kemenyidagia na muno yegosia yukalo asara uka street na suspicion to kulipata kwetu kiara leo muno siana kemoja na kushinda kwa sifia but finally katibu ndo jaririe community yetu Kenya no ila makabila maingi muno no githikiririo mothe no wicirie kabila ya Kenya no Mugikuyu ulikumara ukinyana tukarikia kurugia mwaka rika jamba yanyu ni kwenda kutukiria toba tususpend shai wothe toba tutikana kusambania mundu wothe uhikirio ni mundu ungi ele gitukiga rugate ya kumuohera na andu othe ona nigumariri sokareria othe andu muhanire no na ari hao magathime kanini tafadhali kathemba na muthuri kile gucokera mukareka andu mambe thina muno mukigeria kunina cai guku ni inyuinyueri mabio kijana yangu ni mukuigua kuninia kwa pete kuheana macini na rekania mutu mabio kijana wake tunani ni mwana ndio napenda kuona deposit ogo tika kana mukana kule yeye ndio moyo safasi dala tumia ile shamo leo na hiyo ndio na leo ndio amra akana kama ndio kana yeye ndio pale watara leo yake na hali ya wali ko tuka upcoming yote kinyajo kwa wasira Mheshimiwa Moses Kuria. Apart from foundation hiyo au ya support ya ainu igana rimwe. Ndio mnyeleza tu. Ukorwo thini wa foundation ya utwarite ainu igana rimwe studio akani. Makarutirwo rwimbo, makaina na video. Na sio magirwo na Moses Kuria. Na umuthi nikiria kuongerera ciringi ngiri ingine giri magana meri 200,000. Sana no problema mukurugamiriro nyimbo icio na muthaitha mutikae kugweta maina watu solo. Ndikae kugwa urugo. Asante sana.